Ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MC Toda Jaintia Unit kalalap hadu supply tali ki transporter barjala ki ba penyat hapo ki karkhana penmi do bilan ki badan hakathan East Jaintia Hills. Ya kane ka MC Toda kalalap ling bak RTI bala yop diang naka office jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council JHADC. Unong ay kitien ke MC Toda Central Body uma wanchwa nong tudu ulayat ho bayak RTI hakabaya day berkakit kaba jung kitrok ayop diang hagakat pratrik leber bat hadin bala bishar beniak bha lalap babaro ki transporter barjala kidan hado sapulai tali ula pentip ru ya kajing jung kitrok habaya day berkakit kaba na ki karkhana hakaba ki yo tang south trip hakashibnai kanika kata ikitrok try jela ban siu installment jong ka bait hit kali jongki nagaliang majongi mentang kum spokesperson ngakwa ban brief chapi bat ban pensyai chapi ha ka jingede ka bangila kulari pi ha to ka sauterik ubnai match arpeu riu ka por bangidon meeting hang te ha kli tersi te ngila ong ya pi ba mentang idang wat ka ka daw ba kalong ka jingkerduk kam jong unong song jong ka bri unyo trap kamtam lay ki bana Jaintia Hills te hadin mi ngila lap bat ngila file ya kene ka RTI langba jong u secretary u jongi u ba chan bor suchian te ila file ya kene ka RTI hapo JCDC te ngila file kumba pila tip ba ngi gide ki Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association teng ngin stick tang ya ka kam kunjongi kamur ha jinde ka kit ka kam kit kamba ha jinde bat ongbai bat kai kam truck te hadin mengila file ya kani ka RTI te ka council kala phone yangi bangin wan simno ya kini ki RTI te ha ka pratrik bnai mat RPO arpen riu ngila le collect no ya kini ki documents te hadin bingila yo ya kini ki documents ngila le ya kini homework bat ngila page ngila study bha ya kini ka RTI te ha kini ka RTI hadin bingila yo te ngila lap ba total transporter kidon hadu South Pulai teli hapo Jaintia Hills kata nga ong tang yaki transporter nga klam include ya kiwe kum ki example kum ki dukan lene kum ki kiwe nga stick by tang yaki transporter kamu dah jing de bat ki truck te kidon hadu South Pulai teli te nga kini ki South Pulai teli pat aka annex share 2 ka JHADC kala brief kalong kumne with inactive trading license as of January 2026 Annex 2 date of cancellation kitho nil tahang ni kamut ngingim shu baki ong inactive trading license as of January 2026 Annex 2 the date of cancellation pat nil the kumno ka council kala bantho yakini nil abakala dap tho inactive yo abakini pat kini transporter kinwan biang ban le renewal pat ya kani tekan long terdik te kani kadai ka wei ka ba penlengo mahayangi hadin bangina yo ya kani ka RTI te kumbang ong ya pimene ngila yo ya kani ki RTI te ngila lap bat ngila le ko homework te menta ka bas ngosi ba hang ne kalong kumne kumbang ong ipi mene ngila yo adu South Pulai teliki transporter to South Pulai teliki ni transporter lada uway transporter ki babo kali ki tip bahaya kane kamtam ki ba late load ya ki cement lele clinker ki tip bah lada uway transporter ubo sanpeu teliki kali uway transporter lada pi multiply kamu kala apoy 8,000 cispa sanpeu te 8,000 cispa sanpeu te kabas ngausi bah mentang ngamut ban yathu sepi ki pai ba ha ka por ka bayaki KMC toda ha snong maur keneng hadin mengila yaki ke government kala khot yangi sa kejing kren hadin mengila yakren ke government kala penyai kumne ba nginyo namar ngidon lightly ki association apo Jaintia Hills kata kadai ka Johota
kabaar ke is Jaintia balai ke MC Toda tikini baro kinyo tang marmar saupo kali tang marmar saupo teli ki kali ta kumbang ong ye pi mene lada pi compare lada pi calculation dan pi multiply ya kini ki kali bagi transportar ki don hajar sanspa sanpeu kebaki penyai apo te ki cement factory but keba ngingi yo na ki lightly ki unit lene na ki lightly ki association kamut kampoi tan 100%. Tekani kade keba pensiausi bah yangi kinong bu trok bat kamtam kinong nya trok bat ngila lap na kapor ba ki malik trok lene ki driver trok ki saifun sya kinong yalam ki jongi ba hajaka loading ki haban late kin syong hang tay lais ni hajaka unloading kin late kin haban syong saus ni takamut chi trip haka chi trip haka chi tio takamut south trip haka chi benai telada south trip haka chi benai ka EMI pat kala poi uba thap nene uba thap ya ka down payment ka bakam he takamut uhapan siu ya ka EMI installment ki khot kumba silak lene prapyo hajar takamut lada ki briu ki jongi ki yo tang sau kali haka shibnai kumno ki la ban siu ya ki EMI kumno ki la ban siu pat ya ka installment ki jongki te ngila yo iro ngimla ban len na kapor ki ne ki nong bu trok ki jongi ki la syatan ki trok hamtam lele mental ajan kapor off season klempep kin sobon ki ba syatan dan nak tak tahu ngi wat hang ne bat ngilap bat mentang ngi syam ba kini ki dor hadu hajar cispa sanpeu teli ki trok ki ba penyai hasurok bat ban wan kejit ya ka spa ka peu ko jongi bat ban penduk di ya ki nong snong jong ga bri unio trip jongi te ka basnyau si ngan ong ipi lada pi total skumbang ong mene tang 2% ro kam ya hap te kumtang ni na kalian ka MC Toda ngila rai meni ha ka jingelang ba ngin sim na kisen jam ki batang but ngila ya kendu ya EM in charge jongga trade license ha kini gitiyo ki baladep but ila ay yangi ka assurance ba in court meeting yangi hadin kan ka budget session jongga JHDC ngi kirmen scam balangba kan ka RTI ka bangiyo bat kabangila pansyay sa piu ba pinlong syay na menta hadu katno kani kaspa ka peu ka jongi la pendon kam lene la shim da uni unong we bat la ra shala ka jong ka ri kamulup ka jongu bat yang ipat ki badai ki try snong try mulup sene kamot ngila nang jot bat ngila nang kerdu datang ita na kaliang ka jonga jede bat kani ka RTI ngila brief pi naduk anak share 1 bat anak share 2 bat kabas siau shushu bandong ngakum way unong chong jong na Jaintia Hills ngapo Jaintia ngadap jing si bandong ba kat ka RTI ka baki reply sangi tang da ikti thok da ka typing ka bangi si ba tang da ikti thok te ngi de karpat ya ka council badan burom kamtam EM in charge ban mansio bha namar ba ay ladang ipay daga handwriting idang la ban unpronounced ya kineki handwriting ikum kidak bat kineki kidak kiru ki bom ngimla ban syai hadu kumno namar kila tho coba palat ke jingrit te kumta ngi kerpat bat ni kentu ya council bahkan pensange mardor kamtam ngilatip ba menta ubnai march bakin le no ya ke renewal ya ki trade license bapin study ban le ko homework ka jong pi ban pensange kenang ba ke beri unio trip ujongi bat kinong song jong ga Jaintia jongi unio kam yo jam